uri kure by'ubuhinzi n'uburisa mu district ya Kazo John Baptiste Asimwe yahiga abahingi kutwara enshonga y'obwire nka kikuru baba nibenda kanyisa emisharuuro yabo nk'oku kirikugambwa ngu omuhingi tareeba haiguru bamwe abahingi batwire nibahingira eryo baitu ori omuhingisa mukuru omuri Kazo John Baptiste Asimwe kiyakihakanisa agumize ngu ebihingwa tibirikushushana kandi ngu nibyenda enjura omu bwire butarikushushana bere etakahozire iyo wafa kutema hati nkyakaroka byara na munonga nk'ebihimba nibirigayo bikutukura ahabwa akoya akarukorerwa omwitaka ahabwo kujunda bwa biriye bwahingire sho ntubahabura tuti abantu abarikuza kuhinga omwani abarikuza kubyara emitumba abarikubyara muhogo na nabo abiine emisiri eyokuza kubiba mu buro nangwa na n'omugusha hati ezi nizo shaha z'okubyara ebihingwa ebyo konka entabire zibe zatebeekanisiibwe. Asimwe yayongera yashoborora nk'uko bimwe bihingwa bitarikwenda enjura nyingi na munonga okurigiriraho ebihingirwe erikubyarwamu ebihimba obwire obu ebe eri emisiri eri ahantu ahari raised ninga hatungukire ahabwokuba enjura kuyakukanya okashanga ngu ebihimba bikaba bibwirwe ahantu ahari ahansi ebihimba tibyenda enjura nyingi nibyija kukura bijujumuke bitaha amababi mingi birabye kukye bijunde enkiige zirazeho zibenke no kujunda nazo zijunde kandi zigaruka ziterwa ruriyo orukooko orukwiragura bitone yagarika yashoborora ngu kukiri kikuru okuteba eby'omusi omu itaka ngu ahabwokuba nibikanyisa emisharuuro omu bahingi kugira ngu barebekye ngu amataka na munonga ab'omwani n'ab'emitumba barebekye ngu amataka gabo gabanza gazamu ka manure iyo orabaase oba n'amasha oba n'ey'omuduuka murebekye ngu ebintu mwabibyara mutakayibwa n'okubyara muhogo na n'ebicoori ahabwokuba hati egi niyo season yabyo ebyo ebihingwa binagamba ebicoori muhogo emitumba na n'omwani ibyo enjura tiine uko kugira ngu yaba nyingi abarikuhinga ebinyaatsi by'ente nabo yabahabura kandi hoona yehanangiriza aha nshonga y'obwire omu bahingi abaine entabire zimukwenda kubyaramu ebinyaatsi by'ente hati obu nibwo bwire orunyankokore ekibingo na n'ebindi hati egi niyo shaha ahabwokuba ebinyaatsi byo enjura tiine kuza kubigira okubyara kare konka ohabwire nk'oku nabahabura nikirungi early planting is good because noija kweshanga oine ebyokurya abandi batabyine noija kweshanga oine omusharuuro omurungi abandi batagwine kandi n'obu turebe twagira ngu ab'ebihimba mubyareho mu biro nka 20 kandi otagira oti omuhingi akagira ngu tubyare omu kwa mwenda Gashakwa Simana omuri Kazo ahabwa Tayari West.